Hastephani joto Blockni logologi sangrong shala MLA PaulDangshu niTwidulmung bai Manu ardi Blockni BDO ni Yaktwi Hastephani Thani DeputationYapharkha Tripura motha DeputationYapharkha pandao MLA no karibo manjaka Tripura mothani ozama rotish Tripura SK Darlong Poritus Deparmate Block President Obijit Tripura Akoshang Block Deputation Bishingti Shangrong Shala, Village Committee Songbari ni Chicago, BJP no Bataye Hasuk Amsayo, Fan Fonoka Tripura Motha, MLA PaulDangshu niTwidulmung bai Shangrong Shala Monokat Amsai Koliroi Rally Khlaye, Mono ardi Blockni BDO ni Yaktwi Hastephani Thani DeputationYapharkha Tripura Motha, Aro Shathai Kalayo, Chicago Zora Khazak Tongmani Haike Shangrong Shala, Hastephani Zoto Blockni BDO ni Yaktwi Hastephani Thani Yapharkha Deputation, Ashala Hastephani Zoto Blockni logi Mono ardi Blockni BDO ni Thani bo DeputationYapharkha Tripura Motha, Ashala Tripura sha ekor dakti implement khlainani dakti village committee election khlainani te 125th bill amendment khlaijaknani sanmungo sangrong shala Mono ardi Blockni BDO ni Yaktwi Hastephani Thani DeputationYapharkha Tripura Motha DeputationYapharkha ni zorawa manjaka Tripura Motha ni ozama rotish Tripura SK Darlong Poritus Deparma Block President Obijit Tripura te YTF ni President Niren Tripura no khoboi YTF DWF te Tripura Motha ni kobon adong rok जों दिनै अरो डेपुटेशन नि बागै गैदरिंग लायखा जों तीनटा पॉइंट्स न तयै मास डेपुटेशन खालेका जोंनि 48 करमसरा कयेकटा पार्ट 49 सामुनि निबो क्लायो जों दिनै अरो मनु ब्लॉक गवर्नर नि थानि मनु ब्लॉक नि वीडियो बिनि थ्रु तैखे जों मास डेपुटेशन खालेका तीनटा पॉइंट न तयै फर्स्ट पॉइंट खा Tripura sa ekor no implement khainani bagai second point inka VC election conduct khainani bagai tai third point inka 125th amendment bill implementation khaina bagai pass khai gai chung tini more than 1500 borok oro gathering kha large crowd chung orono sija kha je chini Tripura sa chini future generation ni bagai chung bosel khayei sakthari nokni hugni samung khibiwoi chung oro tini pal ke participate khaileka Engkai norok dithrute yang taikesa kok sana musungo je bubagrani je ideology je tin de Tripura sani je imang no nogo asugoi aram ke AC chero asugoi comment khainai comment pass khainai rokno borokna husiarang di hni sawo karon norok nogo asugoi comment pass khaima bai jini Tripura sa mothangjakla phaidi ground of phaidi field of phaidi jini Tripura sani main problem ta mo bujidi abuni pore norok nogo asugoi comment khaidi তাই নরক যদি ন Tripura sani bagi kunu khaimiya hangkai at least norok hamia tasadi যদি সে ফিউচারো নরক হামিয়া সানা থাঙ্গো হংকাই Tripura sa jawab marinai Tripura sa jawab rinai nongno তাই যদি সে নরক ni o tongmung o je kok samani je chini je memorandum no tei norok je uklogo chugli khaimani obo norok mothagia hangkai o jini je demand salcha je puru fulfilling nai apru norok ha tong kesep nai apru Tripura Motha eba Tripura sa norok no kunu khaina nangla norok sak no hama ko hungnai asuk sawino ang norok no jotono hambaiya pharei chini o program tini chung peacefully khaika nei norok no message rekha Tripura sani je demand chung kha khayo tapino fulfilling nai hambai chini to borok kubangma laino program kan apnati lukurok no tamo Lukurokni Thani obono message rinai je unity tongkhangkai chini demand fulfilling nai unity tongkhangkai chini je memorandum submit khaimani obo kubui phaching thangnai abo hnina public no san tinini je mass gathering khaiye je deputation rimani abo rajyopalner thango jokhon green signal phaya hangkai bomo haike taisa noroni bukaktei ba Tripura Motha party ni bukaktei bodokhep najana ba ya prisa jana abisa sinam jungsa जों day 1 नि सिमनो सावै फायो जों गभर्नमेन्ट पोस्ट पोजिशन एन्जॉय खाइना बागै फाया जोंनो चिनि डिमान्ड रिया हंगाय जों 5 मिनिट बनांगला गभर्नमेन्ट नि सपोर्ट विथड्र खाइरनाय आं ऑन कैमरा साइ दंगो ऑन
sitting MLA government of tongi phano angokok sai tongo Tripura sani demand ria hingkai जों anytime government support withdraw khainai tai kotor agitation जों khainai thank you Ashali deputation Pandawa manjaknai lokorongni pangmari belai mokolok klai thotok aba haikunu block deputation no kitingai amsani Tripura mothani adongrokni bisingo nukjakha khatongmung tei tongthokmung Bureau Report Chini Khorang